Dobar dan, danas ćete naučiti kako napraviti svoj Facebook račun. Facebook je aplikacija pomoću koje se možete povezati s vašim prijateljima te pratiti ili objavljivati neki sadržaj. Za početak potrebno je instalirati Facebook aplikaciju na vaš mobilni uređaj putem trgovine Play. Potom otvorit ćemo ju i odabrati opciju Kreirajte novi račun za Facebook. Onda ćemo kliknuti dalje te sami odlučiti želimo li da nam Facebook predloži prijatelje na osnovu naših kontakta. Također, odabiremo smije li Facebook stvarati pozive. To je standardna opcija koja omogućuje besplatne pozive putem Facebook Messengera, na isti način kao i u WhatsApp. Unijeti ćemo naše ime i prezime, datum rođenja i spol. U idućem koraku pita nas da unesemo broj mobitela. Možete napraviti Facebook pomoću broja mobitela ili putem opcije registrirajte se putem adrese e-pošte. Ukoliko ste prijavljeni u Google račun, automatski će se unijeti ta adresa. Pritisnut ćemo da. Nadalje, dužni smo unijeti lozinku. Lozinka treba biti nešto što samo vi znate i preporučaju se zapisati negdje u slučaju da ju zaboravite. Treba biti duga najmanje 6 slova ili brojeva. Kao finalni korak trebamo pritisnuti prijavi se. I čekamo da Facebook završi proces registracije i prijave vašeg računa.